Isihloko sengoma sithi Vuma idlala ku Beaton Breakfast ku 104.1 The Pumping Beat of Egasi labala kule ngoma ba studio banethi intombi kule sithombe se graphic manje ngeke ngibude uyakuthi indzaba ngabuthi khona lokucela kuSembali ufuna kuyihlanyela ekhaya lokusho ukuthi seyikhona khona uyabona that's ngithi ngeke ngisathi ubuda leti intombi leti kuthi njani kuna sign Sanchez bana anginamukele la msakadweni nginamukele nalapha baptini njani asiphila kakhulu ninjani nina la khaya siphilile thina la ngiyathemba intombi seyivumile nengoma evumile la nisivusele nje la nisivusela ke ngoma lesigogo ke la ngicela sende nje ngicela nithule mhlambe ngemagama asekhaya sitofika la mculweni singaqala ngala ku Sanchez ngivusele kakhulu kubalaleli bepi CR ligama ngumkhuleko wakamangwe ngiqhamuka kaManzini ekhaya eSwatini kagogo yeah ngivusele balaleli emakhaya ligama la sekhaya ngusanele kwanzisa ngwakamamba Sibongo yeah ngiphuma engutseni phakathi eSwatini no sesifika kulele rap okay yabona sithi ngiyabona ukuthi ikambu sengisiya mina usengibani Sayi induku emnyama sifika kanjani la kusayi induku emnyama kusho ukuthi induku emnyama it's my great grandfather okay so ekhaya kithi kune tradition kuthiwa kuvuswa emachawe lalala yeah so angilati ke mina lelichawe lelinduku emnyama sela shona lahamba emhlabeni kodwa ke kuthiwa ngifanana nalo ngekwelibala ngikubukeka nekwetendo thide so nganiketwa lelo gama kwathiwa kuvuswa yena nduku emnyama babambeka ngibita nganduku emnyama and then sai uphuma egameni lami ngingisanele uyathi ukuthi emajaha enzaweni unekuba ngumduduzo ukukhanzisa ngumdu ube ngisabelo ukukhanzisa ngisab zero so nami ngekuba ngisanele ngathikhanza ngengisayi kubuta so londuku emnyama uvuke nangaleli talent kumbe leli talent nawe khona la ulithatha khona Nduku emnyama kuthiwa bekulichawe labelikhona kuhlanganisa abantu libumbanisa abantu bebaliva kakhulu malikhuluma futhi lalishaya ke induku so ke nami ngalokunjalo ke nginesiphiwo sekuhlanganisa abantu ngibuthanisa abantu ngemculo ngingene ingcondweni nasenhlitiyweni tabo bangilalele ende ke induku awu yakhala khona ngisafuna ukubuta ungasabi kusho no nenduku uyayishaya ayi yakhala nayo induku impela yakhala induku impela ngakutshela amajala abuya la ngiphuma khona phansi engutseni endusholweni yeah mina ke ngadi ke nawe la kusingenteka ushaya induku yena asithathe ligama ke lemculo la because before stohamba kuhambo lakho lemculo Sanchez ngisalukazana ngathi ngimavula uvale wenduku ya Moses ngibata uvuma induku ya Moses lethi induku tikhona yonke indzawo sicala kanjani ukuthi sifike la ukuthi no sesifuna ukucula ngiyajabula ngendlela ngicula ngayo kimi kune afro pop kuwe ngale sikhule sibona njalo elizathi nebholoji uyabona sabuye sabona nasenze mara nesichamukela ngalesinye style mina sengitayele bomrapper kakhulu ngale khaya but nite ngala ku afro pop so asicale nje ecaleni kuzotholakala so ungena into kwemculo because anikafiki sengisamculo ku digital ebuncaneni icala njani njeni kuwe emculo mina ngingavele ngithi nje umculo noma kumbe umusic wakhe ethamine okay ngakwenda konke lebekufanele ngikwende njengemntwana sekhaya lokufunwa abadala kufaka ekhaya ukuthi ucethe isikole uye college ucethe nakhona ufuna umsebenzi ungawutholi kanzi leliphupho belisolo likhona kumbe so umuntu waqala ke lokuhlabahlabela nawe uthi sibuya khona le ku repent kwangasebene sike sahlabahlabela negospel nyane ekhwayeni nakhona sagcina siphumile lapho kepha ke lesiko besingabayini silive ngaphandle kwamasiko akusiko into lokusenda emaswati lokho ukuthi nasihamba sivunule sinothe kanje so sasesingena ke kulomculo lo lesivungathi kumbe cha emaswati nje aphelele lalala nalaphila abona kuhle ukuthi singake siuthathe lo mjeka weliver sumarket emhlabeni wongana so ibe kanjalo ke indzaba la sifika khona sesitikhanza sesitemumala nje asiketi ngoba sitewendana sitewusebenta ikakhulu kulommemo lokhona la khaya lesikhathi urap mhlambe bunga rapping temasiko bo just urap lesi skri yeah okay yeah no uvele wayilamule ona uvule ngoma lethi siyabonga gogo ngiyajabula njengoba uthi nivakashela ninte ngamasiko kune remix yale ngoma le but asicale sikhulume ngale original sho si le original le kuze kuthi remix khona le kwendile usebenzisana nabani kule ngoma yecala nje ingoma kufana nekuthi yecala ingoma lengaba nayo futhi ngiyona leyavula onke lamagede okay lebesisolo siwazama kusukela 2016
lana ngisebenzisene na producer wami bathi ngithasa Mvuleni khona ekhaya eSwatini eMadlelweni Records. Emva kwalokho it was produced by myself. Kwasetshenzwa ke kumbe nalabanye bahlabeleli kumbe lama backup singers angisho kanjalo. Emva kwalokho it took it 3 months to shoot up to the sky. Emva kwalokho maswata ijabulela kakhulu. Awube kuyini ke into lenhle ukuthi singede sayenda ibe inhle kakhulu kungakho sasesestikhanza sesine remix. Ndukumnyama la kule ngoma lesikhuluma ngayo awukho so sikubone wena ukuthi no ngiyalizinga lelijaleli mina yabona sibe sesadlala ivuma la umlanze khona yini lekwende ukuthi ukhethe kusebenzisana naye. Leli jaleli angikalifaki nje engomeni ukuthi ngihambe ngayofuna artist le ngiva ngathi noma kumbele ngibona ngazi ukuthi yende ama waves leli jaleli lisiphuma khashane nalikhuluma nje ngekuthi belungu scratch sonke sibuya khona lapha. So le journey lesihambile nalo yenze kakhulu and akusingoma yethu yekucala le. Tinyenti tingoma lesitendile kodwa leti ngale kuyona legend lesibese siyayishiya sathola kwethu kasekhaya sasesindawona. So ngekuba ke ngema pioneers lo mculo lona siubita ngemgidvo eSwatini. Okay. So I general lensha ke ngithi nalo leli sobabili ama pioneers alo. So nangenda ingoma yemgidvo bengingaphinza ngilanze bani futhi. Yeah. Bakhona la base bakhona kumbe basatolanzela ngoba njengoba usho ukuthi ma pioneers lokusho ukuthi subgenre lesabakhona le bakhona sebakopile abalanzela kumbe nisato bacubutela nani bapheke batovela. Sifiso ukuthi ngalelinye ilanga kuthiwe noma kungachamuka umuntu waseNdiya noma waseMelika athi yini umculo waseSwatini. Lonke iliswati liphendule lithi umculo weSwati ngumgidvo. So asifuni ukuthi njengoba sitawuthi singema pioneers emgidvo sesithi hayi wena ungakwendi lokho soyagoba wena ungakwendi lokho. Sifuna ngazuthi lonke iliswati yonke artist le inspired ukucula umculo wesintu icule umgidvo nayo. Mina nawe sikhuluma ngevuma. Batawuvuma. Kube sesikhuluma ngebatawuvuma ngiyalwa le. So sitshele ngebatawuvuma ke because ngiyado sicela ukukhuluma ngevuma then. Uyatuka ukuthi na wenda into especially nangabe kwekucala ivela bayabathi hayi ukuthatha ama chance. Kusiyabonga gogo khona labacaba ukuthi hayi ngathi kusifojile. So lo batawuvuma besizama ukuveta lesiqiniseko ukuthi hayi lokhu bekusesekuncane there still more. Okay, usengale bathi uthatha ama chance sengebatawuvuma mina ngifuna sithathe ama million nayi. Ngosayi uhambisana ke nentwana encane la soko sengoma sithi lembali yami ngiyangizeshe ku BSR FM 104.1 the pumping beat of egazi lami libito ngiprince Valley nakethu. Inayi lo ngifuna kuyibuta mina la ngijabulile sikhulume ngabo skr yabona kule ulanzeke intwana encane uyadrephela ke lana aphinze acule hey nayi lo lelinye ejake lelicula kamnanzi ke leli la ke la ujuba umnyaka musingale ekhaya ngengoma yakakhoza mangikhumbula kahle yahle umdlanganiso useyini lekwente ukuthi la no angilanze yangizesha abuye kunayi ngoma nayi kusho ukuthi ngiposte last year ngiposte snippet sengoma kuma social media platforms ami ngase sengibuta ke balandzela ukuthi bangathanza ukuthi ngifake bani kule ngoma. So ke one of lawo magama la Dominator ebekukhona yangizeshe phakathi. So ngase sesiyahlangana ke na yangizeshe ngalinye ilanga studio session in fact besiyo recorda ingoma ya Sanchez ngalelo langa. So sahlangana ke sakhulumisana ngaleyo ngoma ngapitcha iidea kuyo mfowethu yangizeshe and then wathi umfowethu ushentshweni. Savele sangena studio sasebenza. Sanchez wathi unokuthi umuntu makathenga ama chips bathela ama chips amnanzi mara lana pele so kunengoma yagogo lesiyidlalile la lethi siyabonga gogo kwathiwa no kushoda pele lapha sekune remix nyalo seyini le ngoma lende ukuthi okay asale so remix ana yangoma because beyikhona ihlaleli right mara nishilo ukuthi no ngiyashoda ene vele mase nifake pele siba baningi mase sifuna pele nala grand remix asasewedwana yini into kube ne remix yale ngoma leya sizathu se remix nje lesikhulu ngilokuthi uyabona ikhona inzaba ukuthi njengoba ubekusangapelepele lokudla kusuke kumnanzi lo pelepele akendi lokudla kube mnanzi wenda nalala bashangukile bese satisfied uyabona accommodator wonke so initially nje it was to ensure ukuthi ngenda siqiniseko sokuthi la labadzala
bayamkhanza lo mdzala laba relate naye kakhulu Yeah. lokungimakela uDanda bese nema 2K ayamkhanza la relate naye lokungiyangizeshe then ke the choir ngibo initially la labangenda ngeva ngathi the song can still be bigger because I had to perform ku graduation eSelim Kokwini and the choir was backing me then banginiketa a vibe lebe ingekho on the original song so ilapho mama ingoma bayinhle nangebha nje le remix yaseseyilwa kakhulu no even emlaleli la isayitolwa kakhulu ngicela sibuyele la kule subgenre kambe nitheni ngiphele igama la subgenre umgidvo ngicela si describe because okay besigidza la off air nede ngoba ke umlaleli batawubona ku social media niyememeni kuyagidwa lapha ngiyajabula nami ngicela kusho ukuthi siyabonga sibantu labasha just accommodate nathi mayini siletha la kulesikhathi sethu ibona so we describe sound lenjani because already vele sekuyavakala ukuthi mara mhlambe manje describe ukuthi okay this is the sound lesiyibuyela no eSwatini sekuyevakala kusabe kusona sekuyevakala sibafuna nje umgido ngicabanga ukuthi lokuhle nje noma umgido nawo uchaza yinye indlela lengoma nayikhala it's a gitsa use bathroom usembhedeni use kitchen uya cleaner wendani gitsa so nangabe uthi nawe ilalela nje ingoma noma ngabe soyiva sengala weva nje ungathi kuyagidzeka la bowathi uthenga umgido yangagitsisi lengoma mayilalela akusiyo manisuka la niyogitsisa nebantu niyabansuka kunememo lesete kuwo esigodlweni embuleni lapho khona kusasa imbela tetawutengo imbelenyana sichesa umlungu satawuba mandi phansi then ku social media because indawo baleka banilandzela kuphi mabato kufuna nemculo wenu banithola ku nabafuna umculo weSalukazi Living Sanchez ka Facebook ka TikTok ngiSanchez Salukazana and all the other handles at Sanchez nami ngalokunjalo signed kwemnyama labangekho sure ngespelling it's just CY space ndokwemnyama across all social media platforms la ufika khona ufika uthola ama links to my music bafowethu sibonga umculo lomnandi sibonga nokuthi nis accommodate sibantu labasha lana mina nana sigcine sayogidza la sitawumbana ngalokutaka kubonga thina kakhulu kusethemba ngale stage lesihle nakangaka sesidaboyilethe music every time to release something definitely siyabonga kakhulu kuba part of le family sethembeke sicalo sebudlelwane lobuthe nalobuhle futhi manje ngoba nitsinekele kurap bengitoshayana mabhasi mayesenshile ngcono lokuthi sale siyogitsa mina manje nje sithi halala halala siyawashaya amabhasi ngalenye ilanga kodwa lamhla sasigitsena no sibongile bafowethu okay iliphelele njalo ke ihlelo le Beat Town Breakfast but elipheli ke singakagitsi la kufuna nathi sibonge la nangi siyabonga gogo i remix